e ka tswa ngoro mo health post e ka tswa ile poeta baeta ba go thusa batho ka no mo go sepetsa botlhokwa jwa gore booki ke yone yo mo tsheleditseng botsogo ja rona gongwe le gongwe go tswa golo baoki ntse le bone mo kwata wa lephata la botsogo mo kwa leng ditirelo jaaka dibuidibuidi pele ga re nna le bodiredi jo bongwe jwa botsogo jwa ka dingaka baitseanape ba melemo ba ba sidilang le ba bangwe re ne re na le baoki fela baoki ka jalo e sale e le bone konokono e ntse le mo moletlong wa go ipelela letsatsi la baoki tona wa botsogo Dr. Dibini Koloti a re puso e dira ka bojotlhe ka tshwaragano le makalana a ikemetseng go netefatsa gore baoki ba sireletsegile mo tirong ya bone mme ebile a tshepisa fa dikgang tse di amang tshireletsego ya bone di tla rarabololwa mo nakong e e sa ediseng pelo. As the Minister of Health, I truly get concerned when my ministry staff is not safe to do their job. I want to also take this opportunity to appeal to members of the public to help us safeguard the security of our nurses and other health professionals. We cannot afford to have a nursing sector that is unhappy and afraid to do its work optimally. As a ministry, we need to do more for our nurses and our health sector at large. No one can ever forget the crucial role that the nurses play in our lives and those of our people. Go ntse jalo moeteledipele wa lekgotla la Botswana Nurses Union re Peter Baleseng wa kgotse puso mo go tlhatloseng baoki maemo go ka tsa ditshwetso jaaka ba ne ba kopile baoki go ralala lefatshe leno ba tlhotse ba ipelela letsatsi la baoki kwa motseng wa Tsabong se ile go lemoga seabe sa tiro ya bone mo go tlhomamiseng maiteko a mebuso a go nna a puso a go nna le botsogo jo bo itekanetseng mo setšhabeng le gore go fitlhelela dielo tsa go tlhomamisa seo mo itsholelong ya mafatshe. As a nursing community and as nurse leaders, we applaud the government for introducing that position of a director. It's a plus again, Minister, and it's a plus again, PS for the government. The position is internationally leading. We have talked about chief nursing officers, Honorable Minister wa Health, and I don't want to lie, that positions for chief nursing officer across all the HMTs. Mafasi a HDP, when they say when violence are Baka, Bonwa, the Lord I don't know, you must empower them. You must elect them. The local parliament, take it as specially elected. Please engage one, just one, for NS. Lephata la thuto le tlhabololodikitso le boleletse babegadikgang gore le dirisitse madi a fetang 180 million pula gore ka didirisiwa tse dintseng di tlhaela mo dikolong mo thusa tona wa lephata leo Meneleki Makwinja a re se ke go diragatsa maitlamo a puso a go tokafatsa boleng jwa thuto le go atolosa ditirelo tsa thuto go tokafatsa maduo mo dikolong a rutlempho ke leboge. Lephata la thuto le ditlhabololodikitsiso le tsweletse ka go lwantsha go rarabolola mathata a ditsompelo a lebaganeng dikolo tsa puso lefatshe leno ka bophara. Boeteledipele jwa lephata bo supile fa bona le maikaelelo a go tlisa diphetogo le go rotloetsa ngwao ya go fetola dikakanyo go tokafatsa seemo sa dikolo. We have bought those 297 vehicles. Re amogetse seemo sa gore go na le letlhoko la dikoloi le dithoto tse dingwe tse di tlhokiwang ke baithuti mo dikolong lefatshe ka bophara. Mme ka jalo re kgonne go reka ditilo, ditafole le dikoloi di le 202 go supa maikaelelo a rona a go tokafatsa maduo mo dikolong. Teaching and learning process. Mo nakong eno
Maikaelelo magolo ke go bona maduo a baithuti a tokafetse, ke ka moo go rekilweng didirisiwa tse. We've engaged our contractors in some schools. Baya, mme go isa botlhoko e le batswadi. Baya, ba go tlogela go ntshela. Re lekile go improve dikolo gore di goke le ditlelase, ba neelwa madi ba tlogela go Start Foundation a batswadi. There are so many things that has happened. We believe that as a ministry, re le ba lephata la thuto re ne re bokgoni jwa go tokafatsa maduo gore e nne a itumedisang. Re santse re tla dira go le gontsi fela thata go dira diphetogo tse di tlisang maduo a kwa godimo, mme re ka dira jalo ka thotloetso go tswa mo go botona ba rona ba e le gore le ka jana ba re eme nokeng go tlisa maduo a itumedisang. is a big ministry and complex. Barutabana ba ne ba rotloediwa go nna le maikarabelo a go tlisa maduo a itumedisang. Mpho ke leboge Botswana Television, Gaborone. Tona wa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape a re mafatshe a tlhabologang a tshwanetse go dirisa meamuso ya one sentle go rudisa itsholelo ya one mmanokonokong a bolwetse jwa COVID-19. O buile se a itebagantse le pego ya ngwaga wa 2023-2024 ya tlhabololo matshelo a batho e supang fa go santse go le bokete gore itsholelo ya mafatshe mangwe e boele mo seemong. Pego eo e ne e rolwa mo Gaborone ka Laboraro. A rutle pego ka kilekeletswe Somolakae. Mo dipatlisong tse di fetileng tse di itebagantseng le tlhabololo ya matshelo a batho go senogile fa mo dingwageng tsa 2020 le 2021 go ne ga nna le kolotlase ya ditlhabololo e le ka ntlha ya segajaja sa COVID-19. Mme re lentswe itsholelo ya mafatshe e tswelela ka go tokafala, mangwe mafatshe go kailwe a tla palelwa ke go boela gotlhelele kwa seelong se itsholelo e neng e gola ka sone ka ngwaga wa 2019. Tirisanyo ya mafatshe a tlhabologang le methale e maleba ya mafatshe ao go dirisa sentle ditsompelo tsa bone ke yone tharabololo. Only about half of the least developing countries are projected to recover as depicted, and again you refer to the figure S2, and you can only imagine why we dipego di supa fa ile sa phatogela sa itsholelo tsa mafatshe a tlhabologang se se tla tsosologang gotlhelele. O ka ipotsa gore ke eng go nna jalo, mme re na le ditsompelo tse di lekaneng se se supa gore re tshwanetse re ema ka dinao go bona boleng jwa se re nang naso gore re tle re kgone go fitlhelela maitlamo otlhe a go tsosolosa itsholelo. Recovery is much better elsewhere. So I think that is a clarion call to us. What do we do with our resources so that we can recover quickest? The uneven recovery stemming from failures of managing challenges of living in an interdependent world. The interdependency of all our countries is key. Dilo tse tsotlhe di tswa mo go retelelweng ke go laola dikgwetlho tse di tswang mo ditshwaraganong tsa mafatshe, mme re tshwanelwa ke go tlhaloganya gore re batho ka batho ba bangwe. Dipatlisiso di na le dikarolo tse di farologaneng go thusa ka dikgato tsa mafatshe a ka di tsayang go fitlhelela dikeletso tsa mafatshe mo tshwaraganong ya one. Interests overlap. We have common interests. Dipatlisiso tsa ngwaga wa 2023-24 di supa fa lefatshe leno le dira sentle mo go lekalekanyeng tlhabololo ya borre le bomme, mme go le botlhokwa gore ba itebaganya gape le go lekalekanya pharologanyo tsa madi a amogelwang ke bo babedi. The figure is that Botswana is doing even better than lefatshe la Botswana le dira sentle go gaisa le la Rwanda tota mo go lekalekanyeng tlhabololo ya borre le bomme, mme jaanong go nna le kgwetho ya dipharologanyo tsa madi a dirwang ke motho a le mongwe wa mme le wa rre. there is a problem is the GNI per capita. Dipego di tshwana le tsa Global Index Report on Human Development di kailwe di le botlhokwa go dira melao e itebagantseng le tlhabololo tsa batho ka go farologana ga bone go seope yo salalang kwa morago. Ke letleletswe Somolakae, Botswana Television, Gaborone.
Weso o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela di bui kwa phuthegong ya tiriso ya maranyane a artificial intelligence tsa re go botlhokwa gore lefatshe la Botswana le inaakanye le diphetogo tsa tiriso ya maranyane go itebaganya le dikgwetlho tse di leng teng ba re seo se tla thusa gape go bula diphatla tse dišwa tse di godisang itsholelo ya mafatshe a Aforika. Phuthego eo e tsweletseng mono ga borone e kopantse baeteledipele ba makalana a farologaneng go buisana ka ditlhabololo tse di teng mo tirisong ya maranyane. A re utlwe Onkulile Thamagi. Phuthego ya monongwaga ya tiriso ya maranyane a kgonang go akanya jaaka motho ke gore artificial intelligence e gatela maitlamo a lefatshe la Botswana a go tsaya maranyane e le selo se ka godisang itshololo ya lefatshe le gone go tokafatsa itshololo ya setšhaba. Mo dingwageng di se kae tse di fetileng mafatshe a ntse a itemogela phetogo mo tshimolodisong le kanamiso ya maranyane mo go farologaneng mme tiriso ya maranyane a kgonang go akanya jaaka motho go lemogwa e le konokono mo tseng dilo tse dišwa le We aim to foster a culture of innovation and empower the workforce. Setlhogo sa monongwaga se itebagantse le go lemoga tebelopele le dikiletso tsa lefatshe la Botswana go sologela molemo setšhaba sa lone. Re dira se ka go kopanya bomaitseanape go amogana dikitso ka tiriso ya maranyane le go dira botsalano magareng ga puso, makalana a ikemetseng ka nosi, ba tlhatlhelela dithuto gareng ga ba bangwe. Go botlhokwa go sekaseka ka fa lefatshe la Botswana le ntse le dira ka teng go itlhabolola le go dirisa maranyane go fitlhela toro ya lone ga mmogo le tebelopele e le ipeetseng. As Botswana, we recognize the pivotal role that technology will play in shaping the future. Lefatshe la Botswana le ipeetse seelo sa go fetola itshololo ya lone go nna e tsamaisiwang ka dikitso e kgwediwa ke tshimolodiso ya dilo tse dišwa le tlhabologo e rileng ya tsa maranyane. Go netefatsa fa re fitlhelela tebelopele ya lefatshe re dira seo ka go phatlalatsa tiriso ya maranyane a artificial intelligence le mehama e e farologaneng e akaretsa ya botsogo, temothuo, thuto le tsamaiso puso. At the local level, Botswana stands poised to harness the wealth of data at its disposal to drive innovation. Lefatshe la Botswana le inaakantse le tiriso ya maranyane go tokafatsa go iswa ga ditirelo go setšhabeng le gone go godisa itsholelo. Ka tiriso ya maranyane a artificial intelligence lefatshe le ka kgona go phatlalatsa le go dirisa meamuso ya lone sentle le tokafatse gape go tsewa ga ditshwetso le gone go itebaganya le dikgwetlho tsa setšhaba di akaretsa botsogo, thuto le tse dingwe. We can optimize and also address key societal challenges ranging from healthcare to education and even go beyond that. Data empowers us to understand our citizens' needs better. Phuthego ya monongwaga e tshwere ka fa tlase ga setlhogo se se reng Embracing the Digital Future, Charting Botswana's Path to Prosperity. Onkulile Thamagi, BTV News, Gaborone. Fa re kgabolela kwa bobirwa go tlhalosiwa fa puso e setse e dirisitse madi a fetang 33 million pula go reka leruo le go akaretsa dikgomo, dipodi, dinku le ditonki tse di abetsweng barui ba ba utswetsweng leruo ka go tlhodisiwa molelwane wa lefatshe leno le la Zimbabwe mo ngwageng tse di ka tshwara 40. Molomaganya ditirelo tsa thulaganyo ya phimolo dikeledi tsa barui kwa bobirwa re Thebeyame Eole o tlhomamisitse se jaaka thulaganyo eo e tsweletseng teng mme e solofetse go wela ka matlhatso. A Rutepego ka karabo Morisi. Dikgomo tsa matsopa a tlhabolotsweng ke dingwe tsa tse 2,827 le dipodi le 97 tse mo go tsone di akaretsang Brahman, Limousin, Simmental le Shirley tse di reketsweng go abelwa batswasetlhabelo ba ba tlhomamisitsweng ka bosupi mo thulaganyong e neng e beilwe. Ya ka o bona dikgomo tse dintsi yalo ke tsone dikgomo tse le nne re di bata kana tse di mmeno mabedi. Mme ne re reka kgomo ena magadi ka 5,000 pula, por ne re reka 15,000 pula, pudi ena magadi ne re reka 1,000 pula le nku hela yalo, tonki ne re reka 850 pula. Mo go diragatseng maitlamo a puso a go rarabolola seemo sa bogodu jwa leruo gareng ga lefatshe leno le la Zimbabwe le go busetsa seriti sa tshireletsego ya lefatshe go tsosolosa itsholelo le go tokafatsa matshelo barui le dikgwebo tse dingwe kwa mafelong a go neng go rekwa kwa go one ba ne ba kola bontlha bongwe jwa madi a tsentsweng mo tirong e. Re ne re reka mo zone 7 kana mo bobirwa
be re ba re tswela ra tolosetsa lenaneo mo kgaolong yotlhe e ke lebe bidiwa central bo dikgaolo di tshwana tsa Mahalape dikgaolo di tshwana tsa Bošošong dikgaolo di tshwana tsa Tswapong dikgaolo di tshwana tsa Boteti ke dikgaolo dingwe tse e leng gore re kile go go tsone kana gore mo hela ka bogone go raya gore re isitse madi mo diateng tsa Batswana ditraka tsa rona di sa lekane a di sa lekaneng teng re bitsa tsa Batswana gore ba tle ba re thuse re kgone gore tise dikgomo tsa ha ebile ntse re tsweletse ntse ra ba bitsa gore ba re thuse re ntse dikgomo ha re dise go Batswaneng gore mo go supa gore go tisitse letseno mo Batswaneng ke thusa batho ka go ba tsela leruo ke ba isetsa ha malapeng a bona ka gore la sia gore le skala motswadi a teng ke le motsenyetse mo sakeng mme le nna bonyenyane jo re le bogang ka jone ke bo amogetse ke botsere yaanong ke letetse poo e tshwanetse gore e etle ke togo e amogela maiteko a mangwe a puso ya dirileng mo tirong e tshwaraganetsweng ke maphata le batsayakarolo ba ba farologaneng go diragatsa tsholofetso e puso e neng e beile pele barui mo bobirwa gareng ga tse dingwe ke go thusa mephato ka didirisiwa le koloi ya Land Cruiser e lopileng 740,000 pula go reka dikoloi tse di hapegileng tsa itshireletso tse di lopileng 9 million pula tse di dirisiwang kwa molelwaneng wa lefatshe leno le Zimbabwe le go oketsa dikampa le bodiredi jwa maphata a tshireletso fa e sa le mosepele o simolola ka kgwedi ya Ngwanatsele ka 2021 Karabo Molosi BTV News Bobonong wa itso ha re be phegelana teng ha morare city ke ga go emisentle go gonela sa metshameko tla ke go lebogesa mo ka mahatla a nku a itswe botoka ke moegami ke bidiwa hela go tisitse ke ga kwa ke tla go wena ka dikgang tsa metshameko mme tsone dire e le tsela nngwe ya go tlhabolola batshwara diphala ba bomme mo lefatsheng leno le Lekgotla la Botswana Football Association ba bone go le botlhokwa go rutuntsha batshwara diphala ba bomme ba ba dirang mo dilekeng tse di kwa tlase go ba tlhatlosetsa mo maemong a fa godimo a botshwara diphala se se tlhalositswe ke mookamedi wa batshwara diphala kwa BFA Phodiso ra Setsoga jaaka ba ne ba wetsa ithuthuntso ya intermediate ya batshwara diphala ba bomme mono Gaborone ka go somolele kwa go na le ko batshwara diphala bao ba tsenitse tsa mathogola tsela tsa batshwara diphala mo o fetileng mme Lekgotla la BFA le bone go le botlhokwa go ba godisa se e le tsela nngwe ya go thabola boleng selebego le seemo sa batshwara diphala ba bomme mono gae bomme ba tswa mo dikgaolong tse di 16 go rara lefatshe leno ba tsenitse tse di kgaogantsweng ka dikarolo le pedi e le tsa tegeniki le tsa itekanelo ya mmele re tlamega gore re ba tlhatlose ka ditutego ba tsene mo intermediate re tle re ele tlhoko gore ba e leng gore ba ka tlhatisiwa le ka maemo go officiate at national level ke bo mamba le gore ba supa gore ba na le bokgoni ba go ka officiate at national level yaanong ba ba haba ke ba e leng gore ba tswahela go beginners ba irile beginners course yaanong ba tsena mo intermediate mme mo godimo ga go gape re na le ba youth referees ba le gore ba irile youth referees course e le bomme yaanong bone ga ra ba akaretsa ha re letetse gore ba tle ba kgone gore ba ire beginners pele ba tle ba kgone go tsena mo intermediate re ba hanela di match situations and they have to analyze those match situations the game and then from there ba have feedback on their analysis as to whether they are doing well or if there's any area of improvement ba ka improve and then after that go na le practical gape le ko mabaleng go ileng gore teng gape whatever that we teach in class we take it to the field yaanong ile practically ba go dira yaanong re bona gore se ba se ithutileng a mme can they apply it in the field of play ba tsenito tseo ba re betu go gontsi motong tseo mme ba solofetsa fa ba ta dirisa go yempele. We've been taught the technical issues, the physical issues, and basically working on yourself as the referee, because from the lessons that we had, it is not all about being technically focused.
you have to be physically fit, and you have to be mentally fit for you to be a referee. Things that we were not really considering. Dithuto tseo tse e leng tsa bobedi go latela tsa mathego tsela kana basic referees course tse di ne di tsagotswe mo ngwageng o fetileng di solofetse go tseba batswarediphala ba 63 go thagolela seemo sa go tsamaisa le go tshegetsa metshameko ya dileke tse dikgolwane tsa first division. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Township Roller se letse sa gara swantse sa Holy Ghost ka nnotse 4 go lefela mo motshamekong wa beke ya bo 27 ya Botswana Premier League. Dino tsa Popa di tsene ka mogakoloni gele yo no sitsentse pedi Phenyo Sarameng le Thabo Rakgale. A jaanong re bone dintlha tsa motshameko o. A re bone Tsotso le Prince Bojang mogakolodi e be le bereka tiro ya bona le bota kgetho la bobedi Tsotso a ba ya tanya le letloa mogakolodi ngele go kanela jalo Popano ya ntlha ya ketapele moraga gore e felle mo le boteng la Holy Ghost me ya boela bo gona gape mogakolodi le noneng wa romela mokoteng e gaufi Phakola Phenyo wa ka Sarameng washa abano sa jalo ya bobedi ya Popa go ka netefatsa gore indeed ba go the half time break ba tsore ketapele ya Dino di pedi. Chance for mogakolodi go dira goal number 12 tota habara. Very simple, cool, calm. Tsotsongele ra go Holy bona Thabo Rakgale santse ke tlhalosa ka gagwe le ka ona le la Thabo Rakgale. A difficult game, but nevertheless I felt that the boys gave it their best in terms of effort. The effort was there. We could have scored at least 2 goals, but nevertheless they didn't come. You know, it's a sign of a season that has not been good, that even when you could be getting the goals, they're not coming. But we keep fighting. You know, if you are still alive, you still fight. We're still alive. They are also